Nalazimo se u vinariji Benkovac koja je pod firmom Badel 1862. Na Tunac Sušen Wine Festival izlazimo sa vinom Korlat Sirah. Korlat Sirah je vino duboko tamne i ljubičaste boje koje ima u sebi arome bobičastog voća, crnog ribiza, ima aromu duhana, jako je dobro u sljubljivanju jela i vina. Osim Siraha na tržištu vina imamo Korlat Merlot i Korlat Cabernet Sauvignon. Kupci su zadovoljni, vino je prihvaćeno i rangiramo vrlo dobro na hrvatskom tržištu i svjetskom. Vinarija Kervin Nadin sa vinima sam na tržištu od nekih 2010. i uglavnom imam sortiment Cabernet Sauvignon, Grenache crni, Merlot, Syrah, Maraština i sad najnovije Grk i Plavina. Svoje nagrade uglavnom Merlot, Syrah, Cabernet oni prednjače i to su šampionske nagrade. Do sada imam nekih 8 šampionskih titula. Sva su vina iz ekološke proizvodnje i sva su nagrađivana na manifestacijama uglavnom u Hrvatskoj. Na Tunac Suši Vino Festival ću se predstaviti sa Cabernet Sauvignonom iz 2014. godine i vino iz jako zahtjevne vinogradarske i vinarske godine. Jedno od rijetkih crnih vina koje je ocijenjeno kao vrhunsko vino na zavodu.